Aho mu Bwongereza muri Great Britain imyigaragambyo ihari yamagana Muzehe Kijyana bimeze bite? Mudusobanurire iyo myigaragambyo mpuzamahanga ku isi yose, abantu bose baturutse impande n'impande ku isi, bimeze bite? Mudusobanurire mwese aho satelite za ruda zirimo kubareba. Yego, kuri uyu wa gatandatu tariki ya 18 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2013 kuri Universite ya Oxford mu Bwongereza habereye imyigaragambyo yiswe Simusiga yego, kwamagana Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyo myigaragambyo yari igizwe n'Abanyarwanda ndetse n'Abakongomani baturi ibihugu by'u Burayi. Yego, abigaragambyaga basabaga leta y'Ubwongereza kudakomeza gushyigikira Perezida Paul Kagame yego, afite ibyaha byinshi birimo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuniga itangazamakuru, gufunga no kwica uwo ari we wese badahuje ibitekerezo bya politike, gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa M23 no kuba yarishe Abakongomani basaga miliyoni 8. umwanzuro. Abigaragambyaga bari bitwaje ibyapa biriho amafoto ya bimwe mu bikorwa by'iyicarubozo byakozwe na Perezida Paul Kagame ndetse n'andi magambo ateye agahinda. Yego, nibabo abo ngabo ndabona baterana amagi no mu gikari ahari bunyure hose ndabona bamugose. Yego, nubwo icyo abigaragambyaga bari bagose inzu yose, yego, ngombwa ko Perezida Kagame bamunyuza mu gikari mu karyango gato cyane ko yahagiriye ingorane anyonyomba. asangaga agace k'Abanyarwanda ndetse n'Abanyekongo bari bameze nk'abariye karungu ubwo batangiraga gutera Perezida Paul Kagame amagi, imisenyi ndetse n'amasefarasi. Isherezo ni irihe? Ko bariye Amavubi, bariye karungu, ibihugu byose, imigabane yose yo ku isi bateraniye aho muri Great Britain, bamutangatanze, dore yabuze uko asohoka. Urwo ni urusaku rw'imyigaragambyo ikomeye cyane mu Bwongereza, bamagana iby'i Rwanda n'ab'i Rwanda, bategeka ibidashoboka. tuje twirukanka kubera ko Kagame yatinye guca ku muryango munini w'aho imyigaragambyo yaberaga. Yego, guca mu cyanzu inyuma muri aka karyango nawe urimo ureba, niyo mpamvu twaje twirukanka tumukurikiye. yego, abari bafite amagi n'amafarini babimuteye. yego, ubonye ko bamwanduje. bamucisha mu cyanzu, Yego, asigaye aca mu cyanzu nka hamwe Kadafi yari yihishe. kuba muje mwirukanka mwarimu iyo aba bapolisi batababuza byari kugenda gute? twari kumukuramo tukamubaza impamvu yica Abanyarwanda n'Abanyekongo, tukamubaza ibibazo bitandukanye. ntabwo twebwe turabicanyi, turashaka kumubaza impamvu aniga demokarasi akica Abanyarwanda akica Abanyekongo. nicyo kibazo twashaka kumubaza. yego, umusonera koko nk'umuntu wabaye umusirikare wa Kagame, urumva koko wajya imbere ya Perezida Kagame ukamubaza uti ngewe nje kukubaza impamvu wica abantu uri umwicanyi? njye nabimubaza kuko nzi n'uburyo yica abantu, nzi yego, imipango yagiye ayikoresha kugira ngo agende yica abantu hirya no hino. ntabwo yahereye ku Banyarwanda gusa bari mu gihugu imbere cyangwa Abanyekongo, yahereye no ku basirikare be abo twabanye mu gisirikare. yego, intambara itangira kugeza uyu munsi wa none arakica. ibyo ni ibintu tumenyereye kuri Kagame, ni umwicanyi, ntabwo akwiye guhabwa uburenganzira bwo kwinjira muri iki gihugu. none se niyo nama wagira abandi basirikari bandi bakimuri iruhande nabo icyo kibazo umubaza ni cyiza. rero inama nagira abasirikare ni uko bakwiye kwitandukanya n'ingoma motozi, bakibuka bagenzi babo Kagame yagiye yica kuva intambara itangira kugeza irangira, bakibuka Abanyarwanda Kagame yagiye yica kuva intambara irangiye, bakibuka Abanyekongo uyu munsi wa none bafite amarira, bagiye bafatirwa abakobwa ku ngufu ndetse bakicirwa abana n'imiryango bagasenyerwa. miliyoni zirenga 6 zishwe ku buryo buteye agahinda. Abanyarwanda bishwe ku buryo buteye agahinda. nagira inama
kuko nibo twarwaniraga amahoro, twarwaniraga abanyarwanda. Ntabwo twumva impamvu bifatanya nabo kugira ngo bamuhe imbaraga zo kuguma kwica abanyarwanda. Urakeka ko uremera ko Kagame afite imbaraga koko nawe? Imbaraga Kagame afite n'imbaraga ahabwa n'amahanga zimaze gushira. Abanyarwanda aho bari bakwiye gushyira hamwe imbaraga. Urabona ko imbaraga zimaze gushira, imbaraga zishize ntabwo ashobora kwinjira mu gihugu nk'iki ngiki kigendera ku mategeko. Iki gihugu ni igihugu kigendera ku mategeko. Kagame ntabwo yatumiwe n'iki gihugu. Kagame yaje hano kubera akaorganizasiyo k'abanyeshuri gakorera muri iyi koleji. Yego. Murebe ukuntu ahantu hasa. Ibibazo nawe perezida wa repubulika winjira ahantu nko mu biryogo. Ntabwo akwiye kwinjira muri iki gihugu, ariko kubera ko abo banyeshuri bamutumiye bafite akaorganizasiyo gakoreramo aha ngaha, nicyo cyamuzanye, niyo mpamvu wenda asasira mu cyanzu. Iki gihugu cy'abongereza cyamutumiye, ntabwo ari universite yamutumiye. Abanyarwanda bakwiye kubimenya bo kujya babeshywa. Yego. Uhaguruka akitwaza abanyarwanda abashoreye ku ngufu akabapakira mu ndege. Mumurebe namwe abantu bari hano uko bangana, ukuntu barimo ni amamiliyoni n'amamiliyoni. bakiza hamwe. None se abanyarwanda, ndabona ko hari abanyarwanda n'abanyakongo bakiza hamwe, ariko hari n'abandi baje nabo kumushyigikira. Hari abo babonye aha ngaha se, kuva wagera aha ngaha we Reka ba mukeba ntabahari. bose ni abamurwanya. Nta abanyarwanda baje kumushyigikira bari aha ngaha, barihishe, niyo mpamvu batagaragaza aho Rwanda Day ibera. Bwana Musonera, gerageza urebe uno muryango, haravuga ngo ni indake. Indake Kagame ajya kubwira mu magambo ye n'inkingi. Abagabungu bose niko bamera, baca mu ndake. Kadafi bamukuye mu isi. Uyu nawe atangiye gusasira mu mirongo y'u Burayi. Ejo aza kuzafatira muri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kagame wigeze agaragaye uzabona igitangaza. Ubu mu Rwanda baravuga bati Kagame araduhagarariye kwakira igikombe umudari w'igihugu cy'u Rwanda. None reba iterambere rikoramo yunamye. Nanjye ndumva ntatambuka muri uriya muryango nakubita umutwe hejuru. Ibyo ngibyo ni ibinyoma abeshya abanyarwanda. Abanyarwanda mu gihugu yaragize ingwate, ntawuvuga, ariko ibiri mu mitima yabo ntawumukunda. Ariko twebwe turi hanze turabigaragaza. Reba nawe umuntu w'umukuru w'igihugu uca mu cyangwa nk'ahangaha ahantu haca amafaranga, nawe witegereze urebe ahantu nawe ubwawe ntabwo watinyuka kwaca nka perezida wa repubulika. Niho hamukijije. Ni iki gituma mbega atinya guca ku muryango aho abantu bari bamureba niba ari umugabo afite imbaraga? Kuki adaca ahagaragara agomba gusesera hanze? Icyo cyazi nicyo cyamubereye agakiza. Perezida Paul Kagame yababajwe n'uko yatewe amagi aho yaje kuvugira mu muhango wa Rwanda Day ati Yego. Abanteye amagi ahubwo bagombye kuyarya kuko bayakeneye mu mubiri. Ahantu twahoze mu gitondo nahoze Oxford. Yego. University nagiye kuvugayo. Kuvuga iki? Kujyayo usanga Abanyafurika. Usanga iki? Bagutegereje. Is a problem. How? Gute? Defend. Urabareba. Yego. First of all, bamwe ikibabesheje hano n'icyatumye bajya hariya ku muhanda ngo kwigaragambya. Muzi byo kwigaragambya. Kubera iki? Kwigaragambya kuri jewe. Bakuziza iki? Icyambere bafite amagi baterana ariko barayakeneye bakwiye kuba ngo nguki? Muzehe Kijyana kuri satelite zirakuyoka. Yego. are starving. How are they starving? Starved by who? If you were